ama saberin tuna kan hmuang hian Google Chrome kan lutanga SBI online banking ti kan type don ani Yono apps SBI Yono apps atang pon ati thei thawa chuan State Bank of India ti kan click don ani kan click zo hnuah chuan personal banking ti hnuaia login ti kan click don ani login ti kan clicka ading lam sira hian continue to login ti kan click lenga username le password login turalo oma kan internet banking username le password kan chulu don ani username le password ba ka hian text nuaya kan hmuang hianin mxxc2 tuna image captcha kan ti hi digdewin capital le small capital ang chikha kan chulu tanga chumi zwa chuanin one time password kan mobile number a register mobile number a lo thlenganga OTP kan chulu tanga kan submit le don ani kan submit zo hnuah chuan online SBI banking account a kan luta right side a hian e-service ti lo omani ATM Card service ti kan click anga kan click zo hnu chuan ATM Card service a hian service rang block ATM card ti te ATM pin generation new ATM card activation request ATM debit card kan ti ang chi ho khalo oma tutuma hian ATM kan request dona wangin request ATM card ti kan click anga chumi hnuah chuan select primary account ti oma ahnuai hian secondary account ti om lea SBI account a hian account pakhat ai tam kan nei chuan secondary kan tikanga ni lo chuanin primary hi atokani category a hian debit ti kan click anga name on card te hian SBI card ta kan hming chuan dan tur kha kan ziak mai don ani type of card a hianin pay pass ti te global NCMC tiang chi ho kha oma international debit card mastercard hi kan click anga engber po click la dikveka submit kan click le don ani kan submit nuwa chuan primary account o ni china khan hi kalau antik lawa khawang khan hemi hi kan antik anga submit kan met le don ani submit kan me nuwa chuan ti hian primary account tuna ka man lai me kanita chuta chuan name on card tur kha ka hming ka data ni type of card om boka chuan delivery address tura hian registered address kan hmanga chu online banking a kan register na kha profile ami khani don ani submit kan met lenga submit kan me zo nu chuanin validate alo ngaya chu using one time password le profile ania untuma hianin one time password kan click anga kan mobile number a khan one time password alo thlanga chu heta hianin kan enter le don ani one time password kan enter zo hnuah kan submit anga tuna kan hmu ang hian congratulations, your card has been recorded. You will receive your debit card within 7 to 8 working days at registered address atitani nisari niriat vel chu kar khat vela kan dong don ani post atangin ATM card online atanga block dan e-service hi kan click anga ATM card service kan click le don ani ama sabera block ATM card ti hi kan click le anga chuan kan account kan click anga continue kan met le anga ATM card kan man to tihan alanga tuna active mek hi pahni ania chuanin already blocked ti po inactive kha to bokani ka block to te tin expire to ang chi te kha active pahni zinga hian kan du hi ti hianin kan select anga kan block tu zok kha hung zok hian select taila kan select anga ATM card kan tibo theya minan ru theya khami number kan block tu kan select anga select for region a hian lost stolen tiang chi kha oma loss tuntuma hianin loss ti ha ka select anga
remark a hian lost ti kha kan du tu kan da theya submit do you want to block this card ti oma okay pop up a hian okay kan metanga chumi zo hnuah chuan confirm ti om le a kan confirm anga one time password atanga confirm khangai le a emo using profile password one time password hi ola kan click anga kan mobile number a OTP kan dong anga kan submit le don ani kan submit zo hnuah chuan your debit card number 459 tikhanin kan block tu kha kan block thei ta ani